Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Shen ka Jaintia Hills Autonomous District Council kan sakhang no ye ka karkhana panmi daubilat jong ka jut cement. But ye menta kadang up ye ka rai na ka Meghalaya State Pollution Control Board, Shwa ban shim ye ka ni ka senjam. Ye ka nela pentip da Chief Executive Member jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council uba Thombor Shiwat. Haba jubab ye ka jingkali balawanra da UMDC jong ka BJP uba Lakhon Biam. Haka dorbar mang tengka ka badalong haka arpuhun reu terik unai leber ahrajar arpuway. Hak baya day bat ka jingpen thamai ye ka no objection certificate da ki karkhana ki badan hapo opot usam jong ki elaka Narpo East Jaintia Hills District uba Thombor Shiwat uliyatho ru bang ki karkhana ki balapan thamai ye ki NOC ki long ka Topsem ka Dalmia ka Hill Cement ka Amrit Cement ka Star Cement ka Goldstone bat ka Green Valley. Habaya day bat ka karkhana ka balathamu bantay ha ka shnong menkrem shangpung uba Thombor Shiwat ulayatho banakalyang jong ka Executive Committee ru kalarai ban ampalat ya ka no objection certificate na ka benta bantay ye ka ni ka karkhana namar bakalami ka jing persya ka bajor bha ni ki pat ba nong shong shnong bat na ki seng bhalang ru. Masa hari siwa. Hari na. Tak hari untuk na. Em có bị cái nóng krem, hajang sampung. Yami baik pak kibru, dami cikgu bo, dami cikgu tiup. Waktu dau em có bị cái cục factory, kau một na hai tai ha, senong krem, hajang sampung. Yosa kerja kita ber do kerja kita amat internal kok sama kami dia, kami YouTube. Electronic print media. Agak kuat tip. Ngayung tiwa ba chapi le kang fi em rom dawan ya chen di YouTube nong song yong YouTube bru song krem hajinya to fak. Wala sa krem. Apa jing chen ni. Nong fi em rom ni ya tu ko factory ko de fi ba ya te song krem. Da ANOC. Da kran ANOC report dari isi report sekarang full ini memang kan kita tak betul cepat aja. Cement factory in Jaintia who comply with all the conditions as per road objection certificate issued to them by the JHDC as on 1/3/2021. Reply is Nelson. B. The name of cement factories in which airport in Jaintia who do not fulfill with all the conditions as written in the no objection certificate issued to them by the HHDC as on 1/3/2021. The reply is Nelson. So we go tiba lalu ke nama pom dia tu kita comply le kisah factory le nil kita comply le nil mungkin tunjuk Miss B ya kan nah hawa kat kita kisah factory yang ni lara M yang comply, teman. Tanggung pilihan ni, le juga comply, yang pilihan. Nah, anda yang comply yang bukan comply. Ini comply ni, kita comply ni. Pendiam ni masa semesta ini sendiri. Walau lagi ni sesuai factory, mereka comply ni, bagi kita fulfill kata term and condition to issue kita NOC. Kita tengok orang comply ni, terus menunggu. Asli komiti dakwa ka monitor ka wika military ki. Each and every civil plan ko ang matay ko. Nalay hati ito ang matay. Kawa kendan, kawa kat ang matay. Nalay wala ka civil plan. Persyari. Each me, kung hindi mo persyari, ito yung lagi ba? Jadi, buat isi buat